خب درود و احترامات هموطنهای بین‌نهایت عزیز و گرامیم. امیدوارم که یک و یک شما صحت سلامت سربلند و خانه آباد هم باشین. دوستای قیمتم هستین اینجا، اگر باشین یک سر صدا کنیم و شروع کنیم با همون صحبتی بگیم که با بگیم میبینم سیلکش محکمه با فکرم مثل عبود است. خب دوستای عزیزم، واقعی بگیم 30 ساله به خواب ماندن مردم کمی بگیم که صحبت نکردیم، بس که وقت هست فرصت هست. 30 سال مردم به غفلت ماند، یعنی 30 سال مردم به غفلت ماند. نمیدونم قصدن بود سهوان بود، یعنی که 30 سال مردم زیر غفلت ماند. امام علی رحمون تا حال دوران مردم امو در یک غفلت هستند، در یک غفلت زده هستند. ما اشتباه نمیکنیم که ملت یک غفلت زده هست. تا حال داره امام علی رحمان مثال اینو را با نام فرهنگ و مدنیت بگیم مردم اینمی دیوانه کده گشته ایستاده است و مردم هم باشه مثال گیریم همون هورا کده دمدمی همون رفته ایستاده است در باره همون فرهنگ و مدنیت یا تاریخ یا تمدن گفته. امام علی رحمان اینا را بگیم که فن میکنه، ما تاجیک، ما تاریخ داره، ما این تر هستیم، ما اون تر هستیم. همه مردم بیچاره بگیم دمدمی همون میروه در حالتی که خیلی همون مردم نمیدوند، نه تمدنش میدونه، نه فرهنگش میدونه، نه مدنیتش میدونه. بیچاره واقعا نمیدونه. در اصل در درس های مکتبی ما یگان پردمیتی بگیم که فرهنگی نداریم، یگان درسی فرهنگی نداریم و اما در گوش او کلان شود دویم ما بگیم که موزیک فرهنگ می نوازیم، فرهنگ، مدنیت، دیگر. ببینید در تمام دنیا حتی که همه ملت ها با همون راست خودش یک رقص خودشون دارن، یک استیل، مثال داغستانی ها، چچن ها، اوروس ها، حتی که بگیم یک رقص خودش داره. حتی که ما هم تاجیکو نداریم همون رقص. مثال همون توی مرکه دا همون بچه هاش یا دختراش میبرن یک استیل رقص دارن، رقص ملی خودشون است. با همون طرز بگیم که چیکار میکنه، یعنی او میرقصه. متاسفانه ما نداریم همین چیزا. ما هم میبریم در توی همون هم گپا با پشت پارتو خطه، با نمیدونم با کم پارتو، با کلا پارتو خطه، کاروچه هم چخیلی که خطه معقول است نام تاریخ خطه بجنبون، این رقص میشه و برای ما را. حتی که امروز در اینترنت دیگه ملت هم بگیم که رقص های ما را با حیث یک مذاق گرفته برآورده ایستادن. مثال گیریم با موسیقی تاجیکی مونده با حیث یک مذاق چخیل دخترای ما رقص میکنن، چخیل بچه همون رقص میکنن، با حیث یک مذاق کده برآورده ایستاد. و اما ما دعوا از فرهنگ، تمدن، نمیدونم از چیزهای دیگر بگیم که در گوش مردم شب و روز میخونیم. امام علی رحمان ما تاریخ داریم، تمدن داریم، دیگر چیزها داریم. ببینید رو دیترین قزاقستان اگر بگم ما فرهنگ داریم، تاریخ، تمدن داریم، میارزه. برای چی؟ برای که حداقل دو طور نواختن، یعنی در همون حتمی است. هر یک انسان باید او را بدونه. انسانی که چه قزاق میدونه باید او حتمی بگیم که دو طور نواخته بگیم که دو طور نواخته بتونه از صنف یک درجه از صدیق او را آموختن دو طور نوازی را یاد میتن. مثال میگیریم نیست قزاقی که دو طور نواخته نتونه، اما دو طور قزاقی خیچونه نیست قزاقی که دو طور ننوازه.
мисол ёк як нишонае доранд, мисол мегирем дар ҳамон дигар миллатҳо барои худшон як символҳое доранд. мо ҳамун символ надорем беғарзи ҳамун ҳайкали сомонӣ. худо раҳмат мағфиратиш кунад. امروز تکیه به همون لپوچای همون خودمون بسته. ما تاجیکا بگیم که ما اولاد داشتیم، تاریخ داشتیم، دیگر شد. حداقل از زمانی همون بگیم که همون مینتالیته امروزی که امام رحمان دادگاه میزنه ما نداریم چیزی که یک نشانه باشه، یک نشانه تاجیکی، یک جوانای تاجیک از اون نشانه فخر داشته باشن، مثل خطیشون بگردونن. ریش عربی، سطر ترکی نمیدونم، این ریش استیل سلفی، ایش نمیدونم استیل حنفی، ایش دیگر چیز. خلاص بگیم که همین نیست چیزی که ما بگیم که ما ما مردم تاجیک این چیزا داریم. مثال توقی داره، توقی گلدوزی، چکن، توقی چکن میمونیم دستر. ما حداقل امورا داریم و همون بگیم که ایمای گفتم برداشته گشته. مثال میگیریم مثال گرزینو لباس ملی دارن مرداشون در جاش بگیم در میان شمشیر بستگی. مثال یک جذبه یک غضبه بگیم که همون جوانی نشون میده. خیلی نگاه کنی یک غضبه جهانی نشون میده. اینجا در رنگ پاترون باری دختگی بگیم در میان کورچه غلاف بستگی بگیم میانشون بستگی همون رژیم همون موضوعی خیدشون همون بگیم لباس چلپکاشون در سراشون خیلی بگیم همون یک ستیل دارن، یک چیز دارن که اگر او بگن از فرهنگ تمدن لباس یک چیزی که برای مردم یک غرور یک چی نشون میده. اما متاسفانه ما هیچی نداریم. نداریم هیچی. یکی ما حالی هم باشم با منظور کده امام علی رحمان برای مردم نمیدونم از تمدن از فرهنگ از دیگر چیزا گپ میزنم. چرا ما این گپازی از فرهنگ از تمدن سر کردم؟ ببینید دوستای عزیزم، در همون گرانیتسه هایی که مردم موندگی هستند وقتی انسان همون چخل میگن همون درختی که ریشه نداره اون میوه نمیده. میفهمی نمیره؟ درختی که ریشش زیاد نباشه، ریشش مستحکم نباشه اون میوه نمیده. او درخت واسه همین مردم ما که اونمون ریشش نمیدونن چی است، اینو نمیتونن میوه بتن. نواری را میبینی از سرحد اپا شهرهای گرخوجا، اکای حادثه تیوی، اکای فلانی تیوی، اکای نای تیوی، اینا ما نون نداریم، اینا ما گشنهیم، اینا ما را قبول نمیکنن، ما را نمیدونم گرانیتسو، ما در کوچه موندیم، ما صغیره، ما یتیمیم، التماس اکا برای ما یوردم که اکا برای ما نمیدونم مسافد پیران سال در جایی که برای فرزندای سرزمین یک نمونه باشه چی نشانه داده ایستاده است؟ ما این همین جای 15 روسیه همین جای ما را نه قزاقستان قبول میکنه، نه قرقیزستان قبول میکنه، نه ازبکستان قبول میکنه، نه روسیه قبول میکنه. ما این همین گفت همون سرسان سرگردان گشنه همون نون آورد یک آدم صدقه کرد خیر کرد و همون دیگه یا نولا خورده خیر رسید اما مونده بریده اینو صدقه رسید. چی نمونه است؟ چی غرور است؟ در سرحد یک رهبر ندارن. من دیده ایستادم یک کس رهبر شده نمیتونه بالای سری مردم بشنونه بگه که ای بچو خب وضعیت هست دوای چیکار کردن در کار دیدین ما توکای دری کسا نولا و زوره میکنیم که بیو ما خونه تا بروم در خونت مردی کاری کنم نون بخورم. ما وطن داریم البته داریم تو نمیخیزیم بگیم که ما میریم وطن مون تمام بر میگردیم میریم و انسانی که از تاریخ تمدن این ملت گپ میزدگی انسان یعنی امام علی رحمان و حکومت امام علی رحمان دیده ایستاده است این تمدن کدام احوال آورد خودش آورد یا نمیدونم یا اشتباهی او آورد این ملت در احوال. یک نماینده حکومت با یک دولت رفته گپ نمیزنه ای بچه
شیب شهروندی ما در لبی گرانیچه 15 روز خواه میروه. خب چکو کدیسی تو؟ این ضعیف بدنی حکومت نشان میده که این حکومت ضعیفترین ترسانچکترین حکومتی است که دفاع شهروندی خیچه در یگان جا کرده نمیتونه. بیرن از همون یکی در درون این همون تاجیکستان رقص باشه، سرود باشه، نمیدونم جماندن باشه، بهترین هم خیلی چورابینی ها باشه، ما این همینتری را دوست میداریم این همین چورابینی ها را تمام. اما 32 ساله یک حکومتی که 32 سال بیستی و قدرت پیدا نکنی ضعیفترین حکومتی روی دنیا باشی که همسایه دولت در گپت نگذاره رفته گفته نتونی سبب چی است در اینجا میسته؟ سبب چی است؟ چرا این شهروندی ما در اینجا عذاب میکشه؟ یعنی شهروندی خیلی چه دفاع کرده نمیتونه، او در تاجیکستان قهرمان و پیشوا و اساسگزار صلح و وحدت نمیدونم نجات بخش سیاره هست، اما 4 تاجیک در سرحد نجات بخشیده نمیتونه. و این حالت اولین بار نیست و این حالت آخرین هم نمیشود. امام علی چی قدرت، چی پول، چی چیزی که هست تمام بایگری تاجیکستان و در کار شود تاجیکستان هم میفروشه تنها برای زشته اویله خودش. خدا اینا کنه اویله امام علی را کسی بگه که او پدرنالت است یا که او دزد است، تمام میلیون ها رسخود میکنه، ترا نابود میکنه، میکشه، قتل میکنه، اما یک تین برای سر یک آبروی این ملت یا نمیدونم برای حمایه این ملت یک سم رسخود نمیکنه و یک دپوتاتش نمیدونم یا یک نمیدونم وزیرش یا یک گنرالش یا یک انسانش نیست که در اونجا یک نماینده از حکومت بخیزه پرواز کنه بروه و با درد با این ملت بگیم که برسه بگه که چی گپ از گفتگی سواله بگیم که با همون دیگر حکومت بتیه. یعنی برای چی؟ یعنی حکومت ضعیف، ملت ضعیف، همه ضعیف است و ما دوا از تاریخ 4000 ساله و 5000 ساله و 3000 ساله بگیم که گپ میزنیم. چی است دوا؟ یعنی علت همین مسئله در چی است که ما قدر تاریخ بزرگ، قدر تمدن بزرگ در بدر خونه مردم سرسان سرگردان طلبنده گدا چی است؟ چی شید؟ و امام علی رحمان در داخل تاجیکستان جنگی فرهنگی یا جنگی تمدنی بگیم که آغاز کردگی است. با تمامی فرهنگای روی دنیا امام علی رحمان جنگ میکنه، با تمامی تمدنی روی دنیا امام علی جنگ میکنه. فقط فرهنگ تاجیکی، فرهنگ نه اجدادان ما، اولادان ما، گذشته های ما، 10,000 ساله های ما، 5,000 ساله های ما، این همش الله خطران است. این کلمه ها پروست برای شما میچله، زور میچله. مردم که از مکتب تاریخ ندارن، در اونیورسیتش تاریخ تمدن ندارن، مردمی که عموما بیچاره کلان میشه و ایدهن امام علی فقط در باره تمدن یا در باره تاریخ در ایدهن امام علی رحمان نقل میشنوه خلاص و خودش نمیدونه از انا همین چیزها گرفته بعضی انسان ها بعد برآمده ما میدونیم ما کیاییم، ما دنیا علمی ما را استفاده میبره، ما این ایتریم، ما اون اوتریم. سال تولد پدر خیچه نمیدونه، او در باره کیما کیا بگیم که حرف میزنه و گپ میزنه، برای خود تاریخ میسازن. تاریخ هست، تاریخ نیست نمیگم، تاریخ هست، اما اینجوری تاریخ نیست که اونی که برای شما میرسونه. متاسفانه این پربرشید کرده رفتن تمدن و تاریخ و گذشته ها سلیش کن پربرشید کردنش، این تنها با یک مقصد است، برای شما را زومبی کردن. واو او میگه که انا میتاری شما را زومبی کردن ده بگیم که این امام علی رحمان این متد بالای سر شما استفاده میبره. اگر تو تمدن داشته باشی، اگر تو تاریخ داشته باشی هموطنم،
تو نباید اینقدر در دهن در خانه روس و قزاق و قرغز و ازبک و برای خطا و نجات سکنی در لب سرحد هفته هاش خطی خواب کنی و در اونجا و ما چی که نرم ای گشنگی را میبرم اینقدر اونیجات سکردن خود این باور کنیم برای ما را خیلی درد است. هر گاهی میبینم که هموطنم در یک جای که اونیجات سکردگی نمیدونم خوب است کو برای ما خیلی یک بگیم که یک دردناک است. خیلی وجودم در میکنه ده همین خیال میکنم همون نمیدونم برام بگم ای نمیخواد بلند بگمش ده یک چیز یک گپی قبیتر هم باشه سخت بگمش که در دلش بزنه هموطن ما که بگه که بیس روز میگه چرا ما وطن دارم در بدرم چرا ما ای وطنم یا بریدن اون ما خورده یافته خورده نمیتونم چرا وطنی ما قشاق است چی به امام علی رحمان نبیرش اینقدر کار این وطن داده میتونه اون ماشین ببین 40-50 ماشین او داچه کیف صفا ورتالیات اودیخ همه ای چیره امام علی رحمان ده این وطن داد چرا برای من داده نمیتونه برای فرزندی من یا بریدنان داده نمیتونه گفتگی سوال ده باید خودش جواب بکنه هر یک هم وطن برای هموطنای عزیزم واقعا اون تاریخی که برای شما میرسونه دروغ است دروغ دروغ است شما را زامبی میکنه برای چی این تمدن شما در مکتب نمیگذارین سبب چرا این تمدن از دهن امام علی میشنوید میدونی نمیره برای وگد نست این چیزا بگیم لخطران کردن امام علی ده بازم حکومتش دوام میته بازم میمونه اونا مصفدا میرون حالی همون مصفد از همون جا ببرویه در یک جا بشینه کو باز در برای تمدن و تاریخ خودش گپ میزنه اما این مصفد نمیدونه که امروزه زندگی اون مصفد یا این جوانا نمیفهمن که امروزه زندگی این جوانا همچون همون تاریخی گذشته امروز ثبت شده ایستاده است روزش میشوه که در کتابی در تاریخ تاجیکان اینمی ایجاد سای مردم تاجیک نوشته میشوه و آینده نسل ها میخونن که یورا که خیلی که ما قهرمان میخونیم در اینجا اونیژه نمیخونن نسل های آینده هموطنی عزیزم تاریخ آن نیست که او گذشته بود تو هم تاریخ هستی هر پویدنی تو تاریخ هست هر رفتاری تو تاریخ هست پریستوید که هموطنم سامانی میرفت در گرانیچه خوارزمی ها خواه میکرد التماس مرا سر بتنه ما برم مردی کاری کنم یا همون زمان بابامون همون گذشته اجدادامون میرفتن در لب خونه در دیگر رو کار میکردن آیا امروز به هم غلام میبدن مثل تو سامانی غلام میبد مثل تو ساسانی غلام میبد مثل تو رودکی غلام میبد مثل تو نمیدونم دیگراش غلام میبدن اونایی که گذشتن رفتن که امروز مثل تو سینا اگر غلام میبد آیا تو امروز میتونیست که بفخری که سینا از ما بود یک غلام میتونیستی که بفخری سامانی از ما بود یک غلام بود چرا تو با غلام نمیفخری اما خودت غلامی را اختیار کرده ای برای چی؟ میدونی که خودت غلامی آینده نسلی تو از پشتی تو فخر کرده نمیتونه داجی گپ زده نمیتونه زبان برآورده نمیتونه برای اینکه 30 سال تاریخت نوشتگی سامانی 90 سال تاریخ کردگی است دولت داریش میفهمین؟ تو امروز از میونه عصر 8 تو عصر 9 90 سال دولت داری کردگی است نیکی تو امروز فخری تو پویه تو ریشه تو از سامانی میگیری گپ میزنی آیا نسل های ما آینده از پویه ما از ریشه ما گرفته گپ زده میتونه به غلامی ما چی میگن 30 ساله تاریخ است نیمی دولت داری سامانی است 30 سال میفهمی نمیره 33 سال شد نیمی دولت داری سامانی است
умуман давлати сомониён худаш 90 сол бигем ки существовать кардаги аст. аз ҳамон амакиш гирифта умуман давлатдорӣ 90 сол существовать кардаги аст. худаш 56 сол умр дидаги аст. дар 20 чанд солагиш бигем ки баъди мурдани амакиш раиси ҳамон бигем ҳамон шоҳи ҳамон минтақа шидаги аст. баъд аз ӯ расширият кардаги аст. яъне ки куллан ҳамон давлатдории сомониё 90 сол бигем баъди мурдани хичам як чанд сол дига худаш 20 чанд сол давлатдорӣ кардаги аст сомонӣ. аммо эмомалӣ раҳмон 33 сол давлатдорӣ кард. сомонӣ дар 20 чанд соли давлатдориш ними дунёро гӯем ки қариб ки ҷанг кард гирифт. яъне чӣ қадар наука, техника, технология, чӣ қадар шоир олиморо аз ӯ давлат баровард дар 20 чанд соли давлатдориш. даже 30 сол давлатдорӣ кардагӣ нест. 33 соли давлатдории инаи эмомалӣ раҳмонда бигем ки тамоми миллата ба ғуломӣ бурд. ҳамаро ғулом кард, ҳамаро бесавод кард, ҳамаро бурд зери савол бурд. навад соли пирра худи исмоил сомонӣ болои қудрат шиштагӣ нест. агар ӯ 90 соли пирра дар қудрат мешишт, пас ӯ бояд 100 чанда медиромад, 150 да медиромад. ӯ худаш дар 56 солагиш аз дунё гузаштагӣ аст. дар 20 чанд солагиш бигем ки дар тахт мешинад. хоб ин тарафу тараф 20 солам бигем ки ҳукуматдорӣ кардагӣ нест сомонӣ, исмоили сомонӣ. вале мо аниқтар сифроша хоҳем, агар аниқтар сифроша бигем ки чӣ мекунам. аммо дар ҳамон 20 соли давлатдориш чӣ қадар ҷоҳора гирифт, чӣ қадар бигем шаъну шараф, чӣ қадар давлати тоҷикоро мустаҳкам кард. дар 33 соли давлатдориш чӣ қаи миллата ғулом кард, чӣ қадар дарбадар кард, чӣ қадар дари мардумҳо бигем миллата гарданша бур каҷ кард. инами инсон даво аз давлати сомонӣ дорад. инами инсон даво аз тамаддуни сомонӣ дорад. мефаҳмед амира? инами инсон даво дорад аз давлати сомониён, аз тамаддун, аз таърихи сомониён. мо бисёр аҷдодои кӯҳна доштем, мо қадимӣ ҳастем, мо бисёр қадим ҳастем. инами инсон даво дорад ки 20 соли таърихи давлатдории сомониёро бибинед, чӣ қадар ҷора задагӣ, завоеват кардагӣ, гирифтагӣ, чӣ қадар давлати тоҷикоро бигем мустаҳкам кардагӣ, яъне асос додагӣ дар ин давлат. ва бигем 33 соли давлатдории эмомалӣ раҳмонро бибинед, чӣ қадар тоҷика ғулом кардӣ, чӣ қадар бигем ин миллата дар чӣ қадар ин миллата бигем дарбадар кард. марҳамат, ибрат бигиред. бо ҳамин инсон даво аз давлати бигем ки сомониён дорад. ҳамин инсон аз тамаддуни сомонӣ гап мезанад. инами инсон аз тамаддуни боз бигем ки сомонӣ мехеза ҳарф мезанад. инами инсон аз қаҳрамониҳои сомонӣ бо мехеза гап мезанад. имрӯз миллата дора бигем ки сарсону саргардон мекунад. инами эмомалӣ раҳмон аст. бароям ҳамватанои азизам, ин як мошенник аст, ин як аферист аст, ин як дурӯғгӯ аст. аз ин чизо бигем ки огаҳ бошед. барои ҳамватаное ки дар лабои сарҳад ҳастед ва аз номи бигем ки як ҳамватани шумо, як қалақбача ва аз номи бигем ки як инсоне ки дар сиёсати тоҷикистон аст, бигем партияе ки ходими халқ, бигем як ҳаракати сиёсие ки аст, ҳамчун бигем ки раҳбари ҳамин ҳаракат ходими халқ. барои шумо мегӯм ҳамватанои азизам, мо ватан дорем, номаш тоҷикистон аст. бибинед, дар як оғул агар дохил шавед, биз, гӯсфанд, хар, гов, намедонам, ҳатто ки мирғо, ҳатто ки бигем дигар ҳайвоно бе ягон ҷанги ҷанҷол, бе ягон мушкилӣ бигем зиндагӣ доранд. мо ку инсон ҳастем, ҳатто ки ҳайвонҳо
یعنی میگم که بز، گوسفند، خر، اسب، گاو، نمیدونم گوناگون حیوانات در یک آغل زندگی میکنن، نه جنگ دارن نه جنجال دارن. ما که انسان هستیم، نوابسته که من خلق هستم، تو تاجیک هستی، کسی دیگر لقای است، کسی دیگر لولی تبور هست. اگر ما احترام یکدیگر داشته باشیم، اگر ما حرمت و قدر یکدیگر مون بدونیم و به تمام هستی و نیستی و این انسان ما یک همچون یک وطن اگر خواهیم ساختن، در او وطن باشیم، پس باید ما هممون برگردیم بر وطن، نه در بدر مردم. میگن بسیار سخنهای زیبای تاجیکی است، بسیار یک کلمه های زیبایی بگیم فارسی دری تاجیکی است. ببینید میگن مال مردم زیبانده، اگر کشیده گیره میشه شرمنده. امروز در خانه همون مردم هم و مالی که شما از اونجا کار میکردین می اومدین و اون ماشین هایی میخریدین و اون خانه هایی میساختین و اون زندگی که داشتین بسیار زیبنده بود. اما امروز ما را زد از در بیرون کرد، ما شدیم شرمنده. این شعرها، این سخنها، این گفتارهای فارسی و دری تاجیکی ما را گذشته هامون گفتگی بود، گذشته هامون اینا گفته بود. ولی بسیار هموطنای عزیزم است که از بسیار چیز بیخبر هستند در دنیا و اونا تنها در همون обществои کلان شدگی است. بعضا در کومنت ها می نویسند که شما ترک زبان ها، مغول ها، منگول ها، نمیدونم دیگرو شما تیمورلنگ نمیدونم دیگرو ما را کشته بدین، شما تا حال دشمنی ما هستین، یا دیگر کلمه ها گم میزنن. میگم که سال تولد و تایخ چه نمیدونه، اما در باره کشتارهایی نمیدونم جنگ هایی بگیم پیشتره گپ میزنه. اون پیشتره نه تنها منگول، نه تنها منگوت، نه تنها دیگر انسان ها بگیم که خیلی جنگ ها بود. البته که داخل فارس ها هم جنگ ها بود، داخل عرب ها هم بود، حتی که داخل اروپا هم بگیم که هر روز هم خیلی شمشیر زنی و منطقه گیری و منطقه زنی و بگیم تلاش کردن و غارت کردن زمانش هم بود. خوزی زمان عصر 21 تکنیک تکنولوژی است. ما در دوره شمشیر زندگی نداریم. بله برای مرم بگیم که از طرف فخر هست که مثال اجدادان ما جنگاورها بودن. من فکر نمیکنم که بگیم که مردم فارس جنگاور نبود. اگر جنگاور نمیبود این منطقه ها را بگیم که نمی گرفتن اینو. یعنی هیچ کس برای رقص زیبایی کردگی که بگیم که یک منطقه را بطه توفه نمیکنه که تخش رو رقص کردی گفته. یعنی شما هم معنی که مردم فارس هم چی تاجیک چی دیگر نمیدونم اینا هم زمان خودش جنگاور بدن. خیلی کدام بای داد کدام برید. مثال دولت قلغو را سامانیان امروی عربا زده شکستن. این جنگ برد و باخت داشت، این یگان چیزی نیست. نمیشود تا امروز نمیدونم عصر 8-9 بدگی عصر проблемай бобомона ози мо даст ба гиребон шавем бигем ки не бобои ту давлати мара зада ози аҷдодита ё намедонам ту хиёнат дар давлатои мо кардади ё намедонам фалонира зада буду дигара мисол форсоро арабо зада буданд. имрӯз бигем ки араборо мисол беҳтарин инсоно медонанд ки бисёр бигем ки як занозанӣ бигем бисёр вазмин бигем ки занозаниҳо ҳам шидагӣ буд киштагӣ буданд, нобуд ҳам кардагӣ ҳастанд бисёр. барои ҳамо ҳамватани азизам ин бигем дунё худаш аслан ва ба ҳамон ҳар асрҳои худаш ба ҳамон ҳар наслҳои худаш ҳар ҳамон камбудӣ ё беҳбудиҳои худша дорад. бояд мо ту ватан баргардем, бояд мо ту аввалан ки қадри ин ватана дониста ҳамчун як тоҷикистонӣ, ҳамчун фарзанди сарзамин бигем ки ин ватана бояд ҳимоя кунем аз дасти инаи шайтон,
не аферист, не мошенник, бояд мо ӯти ватана бигирем. бовар кунед дӯстои азизам, ман чӣ қадар чандин соли охир, як соли қариб охир мешавад, зиёда аз 5-6 моҳ қариб сол шида истодааст, ман бисёр таърих мехонам, бисёр таърих мекавам. бовар кунед дӯстои азизам, ман аз асри 3 ва 2 гуфти ҳамун гапо, аз ӯ тарафо кофта истодам, аз дигар источникҳо кофта Google перевод карда ба забони русӣ кофта истодам. ин гапе ки Эмомалӣ барои шумо дар бораи намедонам тамаддуну дигар ин тамаддунҳо ҳама мурда рафтагӣ ҳастанд. дурӯғ мега Эмомалӣ, аз дили худошон мебофанд то ки шуморо як маҷнун кунанд, девона кунанд, мафтун кунанд, ошиқ кунанд. ҳамчуноне ки гуфти ҳамо бигем ҳамон ози бугум бо хафа мешавед, намешавад динӣ ҳеҷ кадомитон ҳеҷ чира дидагӣ нестем, просто ҳамо бигем я нақлда ҳам хел мафтун мешен мерен. ҳозир ҳамин шуморо Эмомалӣ Раҳмон ба як нақл мафтун карда истодааст, барое ки шумо худтон вақт надорен ӯро биковем биёвем бихонем, барое ки дигар зиндагиро ба ҷой овардагӣ аст ки фақат шумо ғами нону намедонам як сухани ширин даҳастем. баъзе чизҳоро ман гуфтам онум сахттон мераса, хиёл мекунем ки ман аз душманӣ гуфта истодам. барои ҳар кадоми чӣ хеле маъқул аст ҳам хел метонен қабул кунен. ва ӯ рӯзам дар баромаде ки мо туркзабонҳо ҳастем, мисол Эмомалӣ Раҳмон фарҳанг ва маданияти моро бегона мега. мисол мо зиёда аз 3 миллион дар Тоҷикистон туркзабон ҳастем ва ин намефаҳмам, ин мардум бечора айдруни корбор мебурӯянд, як вақт меёванд мебинанд ҳамин навиштааст, шумо душманене, шумо итарене, шумо наитарене, шумо турко дигаро, шумо турко ҳастен ки мо зиндагимон хренов аст, дигар ана маъқулат набошад бара ватани худа. де бародар, ман дар ватани худам ҳастам, и ватани ма ҳаст. мефаҳмӣ амира? мисол мегирем, модари як кас Гулчеҳра ном дора, як кас дигар Майдагул ном дора, як кас дигар намедонам ин модар аст. мефаҳмед намера? ӯ модараш, ӯ номи ӯ фарқ нест, надора ӯ бачада ки ӯ модараш Гулчеҳра ном дошт, Рухсора ном дора, наме Майдагул ном дора, Ғимчагул ном дора, намедонам дигар Фотима ном дора, Зуҳро ном дора. ӯ гудак номи очаша ихтиёр кардагӣ нест, ӯ очашу нома дора. ин номе ки Тоҷикистон ҳаст, ин маъноеро надорад ки именно барои тоҷико аст иҷода, тамом дигар. ва ин туппоитон аз сартон дур кунед. мефаҳмед амира? ин туппоитона ҳозир агар ма дар интихоби таваллуд чидан мебуд, агар худованд мегуфт ки интихоб куҷои таваллудда, ман худам медонистам кадом минтақаро интихоб кунам таваллуд чиданда. яке ӯ ватани ма ҳаст, ӯ маъноеро надорад ту тоҷик таваллуд чидӣ, не намедонам ёк лӯлитабор таваллуд чидӣ ё не дигар миллат аст, ту аз и боло ҳастӣ ва и аз ту поён аст. не, умуман мушкили асли мо сари ҳамин буд ки шумо мардуми тоҷик привилегия зиёд дошт, дигар инсонҳоро қадр намекардед. яъне шумо дигар лӯлитабор, дигар инсонҳоро ход надоден. вот омад оқибаташ чӣ шид? яккатозиро дӯст медоштен, ина президенти яккатоз кардем, ҳаме аз яккатозӣ омад. мо бисёр бигем ки мардуми яккатоз ҳастем. дара мисол меоран Ӯзбекистону дигар ҷо дигар, ҳамаш як қавр аст, ягон қаври дигар нест, ишам дигаришам ва дигаришам, ҳамаш як қавр аст. мефаҳмед амира? барои ҳамо бисёр чиқри бад намерем ӯ тараф, барои он ки шумо шояд оли ӯ тарафода тайёр нестен барои фаҳмиданаш. агар бифаҳмен дара мегӯем не барои пас задани мо гап зада истодааст. намедонам, ҳамун рӯзам ман гуфта будам, ҳамун худи Эмомалиро дар назар доштам ки мисол гирем раққоса набудем зато. ин мардум хистааст дар худаш гирифтааст ки моро раққоса мегӯй, дар кадомиш дар комент навишт чизе гуфт, ман гуфтам зато мо раққоса набудем. яъне ман ин ҳукумата дар назар дошта гуфтагӣ ҳастам, ҳукуматдорора, мо правителора. ин халқи ҳамаш бигем ҳамин ранги мани худат аст, ҳар инсоне ки мебинӣ.
ва касе хишам нест барои Имом Алӣ. ҳама ҳамин нафрата ба ин дора. аммо суханҳое ки ман мегӯм ба халқи оддӣ намегӯм. вақте ман пайғом додам мегӯм халқи оддӣ шумо гӯш кунед ки ман ира чӣ гуфта истодам, на ин ки бигем ки ман халқи ман шуморо гуфта истодам. хестан якди ҷавони дигар аму ана ту мора раққоса мегӯй, ту мора инайтари мегӯй, ту мора дигар мегӯй. ҳар кас ки раққоса аст ба худаш мекаша мегира аму гап. ҳам хел аст. дигар кадом ки хай раққоса нест уже худаш мефаҳма ки гап дар раққосаҳо дахл дорад. дӯстои азизи бениҳоят гиромим, ростӣ ман омадам ҳозир медонен барои чӣ омадам? Барои оне омадам ки ҳозир дар як ҷо флаг чӣ мекунанд, байрақ месозанд дар иҷа. ман айнан ҳамон адресе омадам ки дар иҷа байрақ месозанд. ҳозир ман байрақи қаллиғои хидма, яъне ки каганата, харловский каганата байрақша, байрақ закас мекунам, ҳозир дар иҷа омода мекунам. албатта ки ҳамчун қаллиқ бигем ки ин ҳамчун ҳувияти миллии ман, ки ман қаллиқ ҳастам, дар хонам байрақ ма байрақи қаллиғора ҳамун замоне ки буд, агар мебуданд шояд сатта иваз мешед, не ки ҳамун буд дига иваз шидагӣ нест. ҳамун байрақа закас кардани ҳастам, омода кунанд, бурда дар хонам кашол мекунам ва майдатарин байрақҳоро закас мекунам. айнан ҳамун ҳамуд байрақа бигем дар ҷои наи крокодил ҳамун байрақҳоро медузам дар доим байрақи хидмат ва ҳувияти миллии хидма аст. албатта ки бигем ман ира доимо аз ин ба баъд ҳастам, дар хонам дар ҳамаи ҷо мамун байрақи қаллиғии худам, дар бари байрақи ватаним тоҷиким, тоҷикистоним, дар бараш байрақи қаллиғии хидмам бигем ки места. ана дигар ҳар як қаллиғе ки ҳаст ба ҳамун қаллиғо мегӯм ки ҳар яктат ки агар худтона ҳувияттона эътироф мекунем, бояд дар хонатон байрақи ҳамун бигем ки наслҳои худтон, байрақи давлатдории худтон дар хонатон бошад. ин ҳувияти миллии бигем қаллиғим аст, яъне ки ҳувияти инсонӣ. ҳозир ман мерам ҳамҷа бигем ки байрақа закас мекунам, баъде омода шид бо байрақа барои шумо боз бигем дар навор монда, дар бари байрақи тоҷикӣ монда, бигем ки дар хонам ҳаст калон байрақи тоҷикистон кашол аст. албатта ки дар бараш боз байрақи бигем ҳамун размери ҳаттай дига байрақи қаллиғора бигем ки давлати қаллиғора, каганати қаллиғора байрақша кашол кардани ҳастам. дари навора болош дар ҷои сурат шуда ҳозир ма ҳамун байрақи бигем ки каганати ҳамун қаллиғо ки охирон давлатдоришон қарахониҳо буд ва бигем ҳамун байрақ истифода шудагӣ аст. ман дар болои ҳамин ҷои аксда ҳамун байрақа мемонам. ягон байрақи бигем чиз нест, наҳта шох дора, иборат аз ҳамун наҳ қабила, ҳамун наҳ бигем чизе ки қаллиғо доштанд. дар қазоқҳо ҷуз мегӯянд ира, хеле наҳтае ки дошт, қаллиғо наҳта доштанд. қазоқҳо сета дора, олу ҷузи калон, ҷузи миёна, ҷузи майда доранд. қаллиғо наҳта доштанд, наҳта ҷуз доштанд. ҳамун символи наҳта ҷуз аст. хулас дӯстои азизам, ина мехел бигем ки саломат бошен. бисёр як калимаи зебои тоҷикӣ ма дар болошира мемонам, байрақа баъд шумо метонед бигем бибинен. ва ҳозир айнан ман мерам ҳам байрақа закас мекунам барои худам, бигем барои хонам. ҳамун калимаи зебои тоҷикӣ дӯстои азизам. падруд то ба дурудҳои дигар.